ji bername Rojava Mexmûr Demaş guhdarvanên hêja em ê di vê bernameya xwe de micarên ku di Rojava gelê Kurd de xwedî bibandurin ango Rojava hevdîtina birêberab re her wiha çalakiya ku li Enqereyê hatî pêkanîn bi mêvanên xwe re binirxînin. Berê ku em dest vê bernameya xwe bikin, em mêvanê xwe bi we bidin naskirin. Mêvanê me rojnamevan, avaşîn hêlîn û mizgîn karan e. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Savî gelek spas. Belê heval avaşîn em ji we dest pê bikin. 23 cutmeyê de Biraziyê Rêberab û Birêz Ömer Öcalan li gel Rêberab û hevdîtinekî ku di çerçeveya malbatî de pêkanî, di wê hevdîtinê de Rêberab û xwest çi peyamê bigihîne gelê Kurd û her wiha silavên ku Rêberab ji gelê Kurd de şandî çawa hat pêşwazî kirin. Belê, di serî de ku beriya gozwerin vê bersivata bibersivînim. Ji ber ku di heman rojê de du fedayên Kurdistanê, du fedayên ewladên vê xakê çalakiyekî fedayî di dilê dewleta Tirk de anku li Enqereyê pêkanî di destpêkê de di kesayeta wan her du cankoriyan anku şehîd Heval Asya û şehîd Rojgerda ez her duka bibîr tînim bi minnetdarî bejna xwe li hemberî wan ditawînim û di kesayeta wan de tevahî şehîdên Kurdistanê ku di oxira vê xakê de canê xwe feda kirine hemyan bibîr tînim û bejna xwe li hemberî wan ditawînim. Destpêkê silavên Rêberab û yên ji bo gelê Kurd helbet silavekî pir germ bû. Giştî ne tenê Kurdistanê de kesên ku dilê wan ji bûna vê rojê lê dida yan jî ji bûna ku dengekî ji Rêberab bibîsin yan jî şev û roj di nava çalakiyan de bûn hemî dildarên birdoziya Rêberab tenê benda agahiyekî ku ji îmralî derkeve, silavekî ku ji îmralî derkeve, yekî ku bibêje rewşa Rêberab ya tendurustî ya fîzîkî baş e û her wekî dîtir ku hinekî ji bûna pêvajoyê jî nêrîn û pêşîniyarî û perspektîfên wî herkes benda rewşekî bivî awayî bû ji ber ku 44 mehin bi tu awayî agahî ji Rêberab û ned hate girtin. Gelê Kurd herkes ketibû nava hewaldana ku ev tecrîd were eşkênandin ji tecrîd eşkênandin wê de tir jî ketibû nava hewaldan û têkoşînekî bê hempa ya azadiya fîzîkî ya Rêberab ku were mîsogerkirin were bi dest xistin ku rêbertî îdî di nava gelê xwe de jiyan bike. Îdî rêbertî û gel û tevger ji hevdû neyên qut kirin bi hev re jiyan bikin, bi hev re pêvajoyê birêva bibin. Eva her kes li ser vê esasî têkoşîn dida meşandin. Herkes banga wê dikir, şev û roj banga wê dikirin. Li qadan diqêriyan, di nava çalakiyan da bûn. Di hevdîtinekî bi vî rengî ya ku Birêz Ömer Öcalan anku Biraziyê Rêbertî pêra 23 cutmehê de çêkir ev ji bo gelê Kurd û tevahî dildarên Rêbertî bû cihê moralê, bû cihê hêzê, bû cihê hêvî ji nû ve bilindkirin û afirandinê silavê Rêbertî tenê bi germ pêşwazîkirin yanî mirov di wê pêvajoyê de ku heyan ha jî germihiya xwehîne jî diparêze. Hinek tiş rasî dema mirov ew dike mirov nikare tam pênaseya wê bike ji ber ku wê demê ziman naxife tenê çav da axife yan jî tenê hest da axivin. Tu rûkeniya di çavê dayîkekê de tu wê hîstikî, tu rûkeniya di serlêva ciwanekî de dibînî, tu ew qîrîna zarokekî ku dibêje agahî ji Rêbertî me girtiye tu wê dibînî û hîstikî. Eva hinek tişt ziman nikarî wan pênase bike. Yanî di pênasekirina wê de ziman kêm dibîne. Tenê hestên mirovan dikarin wan pênase bikin yan jî dîmenên ku derdikevin holê çav dikarê wan pênase bike ku rewşekî bi vî awayî jî derket. Ha em bibêjin eva giştî ji bo gelê Kurd têrker bû yan jî ji bo giştî dildarên birdoziya Rêbertî yan jî yên ku va çalakiyan de têrker bû ne wisa ye. Hîna jî di nava çalakiyekî hîna xurtir dane ku wiha jî gotin ji ber ku Rêbertî bi xwe jî pênase dike hîna tecrîd dewam dike. Ku Rêbertî peyamekî pir Kurd da bû di wê peyama xwe ya Kurd da jî hem silav destpêkêrê kir bû ku me ew silav got ya dîtir da jî gotiye hîna tecrîd dewam dike. Gelê Kurd jî kesên ku di nava van çalakiyan de ew jî ketin wê ferqê ku pêwîst e têkoşîna ku heya roja me ya îro de hate meşandin ev têkoşîn bibe 2 qat, bibe 3 qat, bibe 10 qat.
به هزار قات اف تکوشین گرگه وره خورد کرن گرگه چالاکین دولمند ورن کرن پیوسته ایدی اف پرگالا ایمرالی به تمامی وره هلوشاندن یعنی تنه به هفدیتنه که گو برازی ریبرتی چویه و داره تنه اوا نتر کره ها افجی پر گیرینگه آگاهی گیج ریبرتی جی ایمرالی درکتن جبونا ما گله گیرینگه جبو گله کور تایبت گله کی گیرینگه جبو تفگره آزادی گله کی گیرینگه اما اوا نتر کرن پیوسته آزادی یا ریبرتی وره میسوگر اینها یه گو هیلاند اف هفدیتن پیک وره چو بو؟ تکوشینا گله کرد بو یه گو هیلاند برازی ریبرتی بچگر ریبرتی برخودانا گلی کرد بو یه گو بهلا گو آزادی ریبرتی میسوگر به و دیسا چی به؟ و دیسا تکوشین به و بلند کرنا تکوشینی به و بلند کرنا برخودانه به یعنی تنه به برخودانه یک گان ریا گلی کرد برخودانه بلند کرنا برخودانه یک ریکی ما یه دیتر نینه ده هفدیتنه دا جی گو یعنی عمر به اوجالم خوشی پیامه که پر کرد به چند به هاووکه که یعنی به دو هاووکان پار وکر بود سر ناوی ریبرتی راستی او هاووکیم گو عمر اوجلان پار وکر هم جو پیواجوی را برسیفین پر گیرینگ دا جبر کو امها ده پیواجوی که گو لباکور کردستان پر روژه و جدا جدا دهاتن نقاش کرن گو هیناجی تینا نقاش کرن ریبرتی پیامک اوسادا گود اگر یعنی شرط و مرج بین افراندن از خودی و هیزا تئوریک و پراتیکی ما گو از پیواجو شر پفچونی و گوهرین پیواجو حقوقی و سیاسی گو خودی و هیزیه ریبرتی پیامه که پر زلال پر نت به هاوکی یعنی بریا عمر او جلان را جرایا گشتی را دا پار وکرن یعنی مرد دکاره بیجه کو ریا چاره سری یا کل روشرات ناوین تین جان کرن همو ایمرالیه یعنی ریبر آپوه بله مفتیا چاره سری الامرالیه بی ریبرتی تو گاوکی گنحال ترکیه تینی قاش کرن تو گاوکی آشتیانه نای آویدن تو گاوکی گو جه پرسکری که کرد و کردستان را چاره سری بی پیدا کرن بی ریبرتی نای پیدا کرن بی بردوزی ریبرتی گاوین دیروکی گو بر به چاره سری روارن آویتن و نممکن به گو ریبرتی بخوشی پناسای آوید کی و اف نتنه گو انها ریبرتی یانجی کسی دلدارین بردوزی ریبرتی و پناسای دیکن ایدی جهان کتیا و فرقی ایدی گردون همی دزانه گو بریا بردوزی ریبرتی را ویژه پرسکری که کرد و کردستانی را چاره سریا سیاسی بشر بپفچون وره به دست خستن ایدی هر کسی کتیه فرقاوی بله اول مزگینم جوا بردام بگین حوالا باشین جه بگشتی و سا حفظیتنا کبره برا پوره هاتی پیکانین نرخان یعنی جبو وارگه ام بیجین اف حفظیتن هات چوات هی گل وارگه اف حفظیتن نا کو بره برا پوره هاتی پیکانین هر وها سلابین کو ره برا پوشاندی چوا پیش وازی کرن بله یعنی امجی دست بکید شخص هر دو هوالین کو چالاکی فدایی پیکانین حوالاسی و هوا روشگر ده نی تهوای شهیدین آزادی بیرتن بجن خال برانبری وان دطاوینن وک یعنی هوال آواشین جی یعنی ببرفره نرخان تبدیتن کو لگر ریبرتی هاتی پیکانین جالی گل کرد و چو هات پیشوزی کن پیام کو ریبرتی شاندیش بو گل کرد چو هات یعنی برفره نرخان یعنی دمام شخا قول وارگه بکن دیرو کونی پنابری دنی قاسی 25 سالن خود نوا هنی هر تم جون خود نوا چالاکی انده در بود که نه هم جبو آزادی و فیزیکی و ریبرتی میسوگر کردن چالاکی بکنه جبو موافقه هم برانبر خانه تا که دنوا جبو کو کردته مشاندن یعنی هر تم دنوا چالاکی انده یعنی به واسطان دنوا چالاکی انده نه یعنی امش پیواجه پناهبردی بگیرن حیان هاجی یعنی دبکو ام ند پیواجه یعنی پناهبردی دا یعنی دمو ورگو هارتنه دا یعنی اجدایک بینم لوارکه اجدایک بینم لقاسی که دوی که باوین ما بحثه کرین یعنی ام نبونه شهاد راست راست لی بگو یعنی بگوتنه ونیا چیرو کنون ام بونه که یعنی برانبری اوقا ظلمو لسر جواکو یعنی وارکه هاتی پیگانین برانبری و یعنی برخوادنک چه دوین مشندن تکوشینک چه دوین
این مشندن یعنی بریارداری که دخات کل سر مشیونه ده یعنی چقاس به بریار یعنی نه بکو وستان او رو وستان یعنی به خاطر دوینه مشندن یعنی امجی بگوتن ونی چیره کنون بنا شهود یعنی جخوا ریبرتین ها بویا هیوی و بنگه ها جیانا وارگی ها مخمور یعنی دما او په یعنی روز هفدیتن هادی کرن یعنی روز پشتی و هات راگوند که هفدیتن به که هاتیا جخوا دمی فستیوال که هات بلدار خواستن وارگه جنین وارگه یعنی گلی وارگه پرانی خالجی فستیوال کام ببین هنگا خبر اون جی نبون جبر کد یعنی دانی سحر دزی چه بنو داره یعنی دمالوی داره یعنی هات راگوند که هفدیتن یک هات بکنین یعنی گلک دوی کن مج سر هشی خوابچن یعنی او کف خاشی که جبه هفدیتن که بهیست ندن یک شیره برده هاتیه سلاوه که جه با گلی کرد هاتیه شاندن یعنی مروف نکاره که اوه که حوال آواشین جه گوته هنک تشانن مروف نکاره بین سر زمان دوی به جیان کرن یعنی هنک دو یک سر هشی خوابچن یعنی جی کف خاشی ایدی نزانین چه بکن حتی اوه درجه گوتن برکت و که جنه دوی مشاندن یعنی اف هفدیتن هات بکنین گوسو جی گلک جنام بناف کن یعنی مروف نکاره کف خاشی پشتی و یعنی او کف خاشی که جوه سلاوه جوه هفدیتن هاتی مشاندن یعنی د سلوگان خدا د بریارداری خدا یعنی او سلوف هفدیتن که هاتی پیگانین بسدم که یعنی هین زیده تر تکوشین خوا مزن تر بکن برخادان خوا مزن تر بکن یعنی هیویو که وانی هایی هین زیده تر مزن کر بله اول مزگین یعنی واجب بال کشان سر دیروگا برخادانی کو ورگا مخموری کو دایی مشاندن یعنی جروج کوری بر آب و هاتی دیلگیرتن حیانها گل وارگاه مخموره دنبال چالاکی آندانه به نوور چالاکی خود دومینن یعنی هر دویج چالاکی کو چالاکی نوبت یک جبو آزادی فیزیکی رو بر آب هاتی دست بکرین اف نیزی سال کو نیوی بردام دکه یعنی اف چالاکی هنی هینا چا بردام دکه هینا اتمسفر و هر واشینین وارگی چا بجداری وی چالاکی دبن یعنی شخوا وقتی مجی دوی دیور کن رجا کجبر به حیان هجی دنوا چالاکی آندنا پشتی کل وارگی هجی یعنی هینا جی چالاکی خود دم بردام کردن ایج بازادی فیزیکی رو برتی یعنی دم بدم به چالاکی گروا برچی بونه دم بدم چالاکی نوبت کوم ودانه چالاکی نوبت جی حتی نه بردام که نفس سالک زیادتر و که دو خیال کردن سالک زیادتر دومه یعنی روز دست به که چو هات پیشوازی کردن نه جی واسه بردام که به بریارداری یک خورد دامه جرنانی دم امجی جبو چالاکنی گوهرتنی دچن و داری یانجی دنو هفته دم جبو نوچن جبو دوستان دچن و داری یعنی اتمسفر کل و داری دخواه کرم که برخوادان کروجو دست بگیل برانبری دولت تر برانبری خطا خیانت داین نشان کردن حتی روجو ای روجی یعنی بردام دکن اوه بردام جی بکن یعنی تکوشینو که دما وون صح سالان دا یعنی داین مشاندن د چالاکن و بعد د خیاد که یعنی جرنم چن یعنی هنک کس هنه کل و داریم یعنی حتی روز دویج بیکو یعنی واسطان هنی روز یعنی هر روز تین مداره یعنی یک گلک جرن داین خیال کردن تلویزیون ده هاتیه تماشا کردنجی یاد خانه ها یعنی بیکو یعنی هر روز یعنی بیکو یعنی پیشیا همو چالاکوانه و داره حتی که یک چالاکوان و داره ویژه او نوچدن یعنی بریارداری یک دوی که تمن مزن بگیرن حتی زارک یک 7 سالی جرن زارک جدن و داره بیشتر امجی خازن تبلیغ ببند خازن و نه ربرته هگن و خازن یعنی گمنکی ربرتی خواب بکن او تبدیل به چالاکی ببن جوخا امجی یعنی گلک جورند بشود یعنی امجی دچن بالگل دوی کارا یعنی برنامه چه دکن دم قلو چیرو که خواه دکن یعنی هر تم برانبری یعنی ایرشین کل سروان هاتن مشندن دم ام پرز دکن یعنی چه بو او هیز یعنی چه بو سدم که من او قاز لبر خواه بدن و او هیزی و بواریش که گردیا یعنی همه دویک عینی برسوی ددن بیجن او هیز ایراده و بواری و کمش ریبرتی گردی هیله که ام او قاز لبر خواه بدن و امی لبر خواه جی بدن یعنی حتی آزادی و فیزیکی و ریبرتی نیمی سوگر کرن امی دنوا چالاکیان دبن امی دنوا تکوشین دبن ام تجران نرواستن و ام جخوار روانی واسطان رواستان جا قبل نکن یعنی چاو که ریبرتی 26 سالان دنوا زندان دا لبر خود ده امی جی وسو یعنی با ایراده و بواری و کمش ریبرتی گرتیم
ام هر تم دنوو تکوشین دون ام دنوو برخوادان دون یعنی اف دو چالاکی آن دژ خویادی که ما گفت حتی 7 سالی نی زارا که بچیک بری حتی دایی که تمن مزن یعنی هین اف بریارداری تکوشین و برخوادانه یعنی دو گوتن وان ده چاوی وان ده کنی کور سر روی وان دژ خویادی که یعنی و چو حتی آزادی فیزیکی و ریبرتی میساگر ببه و هر تم دنوو تکوشین دبن و هر تم دنوو برخوادان دبن بله ام در بازی روژه و خواه دوام ببین ام ج حول آواشین بردام بگین واجد دست بک آفتنا خواه ده بالکشان سر چالاکی ها فدایه یا کل انقره هاتی پیک آنین اف چالاکی ها کودی کسیات شهید روشگر و آسیا ده هاتی پیک آنین اف چالاکی خوادی باندوره کی چا بو یعنی هر دو حوالین کو چالاکی پیک آنین خواست چه پیامه بده دشمن هناکی پیام وان نرخاندن وان بخوان نرخاند وان بخو پیام خو نت زلال پر به هبوکین ساده دنامین خود جیدان دیار کرن آنی سر زمان همجی به چالاکی خو نه تنی انقره هجاندن راستی همی جیهان هجاندن دجمن دا هجاندن گشتی گلی کردا هجاندن راستی هناکی سر وان آخافتن پر زحمته پر زوره لسر دو کسین تمنک اوسو جوان دا به ترس به خوف پر بخوی ساری پر بویرکی پر بجسور به یعنی او قص به حسکرینه کی مزن به ایدای کی مزن به بریارداره کی مزن چوینا سر هدف دا گود دیمن انداجی دیارد به راستی مروان ده هجینه جو هندور دا مروان ده هجینه یعنی مویلاش مروان ده هجینه یعنی نو سراوشه کی جریزه اما الآلی که داجی تو سعودی که تو راستی چقاست پی سر بلند بی تو چقا پی کیف خوشت بی گو اوه هست همی دیجان کر یعنی جو روژا گو اف چالاکی بی کاتو هپ هکی ناسنامای وان آشکره کر حیه روژا ایرون ها راستی هر دایی که کرد بی سر بلنده دبی ام خودی اولادین و اسانه ام خودی زاروکین و اسانه زاروکین اوسا گو ام دکارن دناوا حنبیزا خودی بکن مازم بکن و جبونا شورشا کردستان گواره میسوگر کرن جبو آزادیا ریبرتیا فیزیکی گواره میسوگر کرن بیدو دولی خو فدا دکن تو آلیه که دا گلک بی بوان سر بلند بی تو بوان کیف خوشت بی اما آلیه که دا اشتنو کاری پیناسه یاوان بکی گو من دست بکی جیج بونا کلجانا اسلاوا ریبرتی گود که هنک تشناین پیناسه کرن راستی اوجی نای پیناسه کرن تو پرده هزری یعنی دیکی جان هفو کن بینی جب هفدو گود راستی واتیل هفو که بار بکی یعنی دیکی جان هفو که بیکو تحقی وان بخوی تشتکی لایقی وان بینی سر زمان گود یعنی دا بگیره گوتنی هوا که دا بگیره تو پرده هزری اوا پیناسه نوی راستی زوره یعنی یک جمجاریم گو از قد نکاربم یعنی لسر بنرخینم پیناسه بکم گو نتنی از بسدان انسانی گو دوی گرانی و چالاکی دانه بسدان دایکن گلی کرد به هزاران به میلیونان خورتو و جنین جوانین گلی کرد و چالاکی نکارن بیک دو هوا کام پیناسه بکن بیک دو گوتنان پیناسه بکن جبر کو راستی چالاکی کی گو میلا دیرو که دا گوهارتن میلا تکوشین دا گوهارتن گو پیامک اسادان ایدی تکوشین پیوسته برای خورد کرن ایدی بر خودان گرگه برای خورد کرن ایدی چالاکین هایی زیده تر چه گرگه پیش بخن منک هول روزگر بخودی منه که خودت بیشه دوی ایدی بسه کنکوژین گو لسر شنگالی بسه کنکوژین لسر روژاوه کردستانه بسه دایکین گوتی ندیگرین بسه تجریده لسر ریبرتی ایدی رابن سرخواه خطاب بتوسا چند گوتنان خطاب جوانن کرد که و هر وقت دیتر نامه خدا جی که بسدان هوا کن بنرختی نزمان نامه خو پر ساده پر زلال هنک هوا کن گوتینه سر زمان دم مرو دخوینه لاش مروان بر دلرزه لبر حیبت توانا ها نامه هوال آسیا هینا نه هاتیه وشاندن اما جبوی جید خازم هنک گوتنین هوال روزگر
يعني نكي ببير بخم قمينك ده اوكي خدا دبيجي يعني جبر إيريشين قول سر گلی کرد پیواجوی گو امن هاتی را در باس بن تجرید لسر ریبرتی اف همی هیلان گو وجدانا من فرمانا فدابونی بده من يعني هوا که کراسینه که پناسای کرناوی مروف نکاره يعني هوا روزگر چما اف هوا گو آنیه زمان zaten پر زلاله چما آنیه سر زمان يعني بدهان نرخان هبوكي نوي قوسا پر بباندور بكارانية يجي نرخاندني نوي قوسا هري زيدا مروفا باندور تكا قد بيجي يجي خيالا من يا مزن قو خطابي ريبرتي تكا يجي خيالا من يا مزن دي تنوابو اما فيزيكي از نگي هشتم وي خيالا خوا لبيفيتش حالاكي ازي بوارا جيان بكيم ازي الكيلك وابم ازي الجم و جيه بكرم راستي gelekî bi êşe got bi sedan ciwanên Kurd bi milyonan ciwanên Kurd bi dehan dayîkên got jiyana xwe ji dest dane yan jî ciwanên got şehîd ketine bi wê xeyalê bi wê hesretê çavê xwe wan vekirî man ku rêbertî nedîtin bawayekî fîzîkî rêbertî ra kêliyekî jî nekarîn rêbertî bibîne nekarîn rêbertî bibînin bi rêbertî ra jiyan bikin rewşekî ku rastî mirovan deşîne ew bi xwe jî pê nas dike yani dibêje dîlgirtina te ya nava wan çar dîwarên îmralê de ku 26 salên xwe temam dike rewşekî ku mirovan xemgîn dike mirovan deşîne tehmûlkirina wê îdî ku ez vê rewşê tehmûl bikim îdî nemaye heval rojger bi xwe hinekî van pênaseyan dibêje herwa ewekî dîtir de hevokek dîtir de goha xîtabî rêbertî dike dibê asta şerê min asta heskirina mêne li hemberî we de diyar kirin yani mirov nikare vê hevokê pênase bike şerekî zaten bê amade de meşandin yani wê demê tê diyarkirin got heskirinekî got nayê pênasekirin heye heskirinekî got destpêka wê heye lê dawiya wê tune ye bê sînor got tu sînoran nas nake heskirinekî bê dawiye got li hemberî wê canê xwe feda dike got bi xwe jî dibêje got ev heval zîlan jî gotiye got şopînerên heval zîlan jî ev gotine şehîd zîlan jî ev pênaseyekî wisa kiribû xwezî ji canê min bi nirxtir tiştekî hebiya got min feda bikira şopînerên heval zîlan got bi xwe jî vê pênaseyê dîsa dubare kirin dîsa xistin bîra dost û dijminên gelê Kurda ku ji canê me bi nirxtir jî hebe em ê fedayî rêbertî fedayî gelê Kurd bikin bêje bi xwîna xwe û bi çalakiyên ku dikin destanan dinivîsin ciwanên gelê me belê destanan dinivîsinin romanan dinivîsinin romanên ku rastî gerek were nivîsandin gereke neyên jî bîr kirin û gereke her tim li ser lêvên me bin li ser zimanên me bin ev erka her ciwanekî ye her dayîkekî ye her xetyarekî ye her bavekî ye got ji zarokên xwe re bibêje ji nifşên piştî xwe re bibêje îdî ev bi 100 sal nifşî derbas bin pêwîste were gotin pêwîste neyên jî bîr kirin ji ber ku yê ku niha bihêlin em ber bi gavên dîrokî ve biçin yê ku bihêlin em di Kurdistanekî azad de jiyan bikin yê ku bihêlin em di nava aramî û aştiyê de jiyan bikin yê ku bihêlin em di netewa demokratîk û di welatekî azad bi rêbertiyekî azad re jiyan bikin ev canbexşiyên ku niha canê xwe feda dikin bi saya wanin bi saya dehan kesên bi sedan kesê wekî wan yên beriya wan jî ne herî dawî jî heval rojger heval Asya ev çalakî pêk anîn û peyama bi dehan hevalên beriya xwe ev peyam carekî din dubare kirin gotin destê ku dirêjî rêbertiya me bi ew dest were jê kirin destê ku dirêjî gelê me bi ew dest wê were jê kirin destê ku dirêjî nirxên me yên pîroz bibe wê ew dest were jê kirin em ê qebûl nekin em ê serê xwe li hemberî wan netawînin em ê vê me ne beriya wê qebûl kiriye em ê nenha qebûl kirin em ê piştre jî qebûl nekin peyamek wisa dar û çima taybet ew navend hate hedef girtin navenda tûsaş çima hate hedef kirin ne navendekî wisa ji xwe ber yan bê plan hatiye hedef kirin ji ber ku ew navend û ne navendekî sivîl e jî
navendekî leşkeriye û navenda hilberandina balafirên bê mirov balafirên şer yê ku li wê derê têne hilberandin û bombeyan li ser gelê Kurd dibarînin. Bombeyan li ser ciwanên Kurd li çiyayên azad dibarînin. Bombeyan li ser Şengalê, li ser Mexmûrê, li ser Rojavayê Kurdistanê dibarînin. Bombeyan li ser ciwanên Silêmaniyê û giştî herêmên başûr dibarînin. Ji bo yê jî we her du ciwanan peyamekî wisa da. Cihê ku hûn lê çekên bombebarankerî yên ji bo qirkirina gelê me lê hildiberînin, em ê wan navendan qir bikin. Em ê nehêlin. Em ê ji we re bibêjin ku em hene. Em ê wisa nehêlin ku hûn rehet li navendekê de çekan biafirînin û li hemberî me bikar bînin û em jî li hemberî we xwe bêdeng bikin. Di temenekî pir ciwan de ye heva rojger, ama peyamên wisa dide. Mînak di hesabên wî dijîtal de jî ku bi xwe jî dîtibû hîna 2015 da ew hatiye parvekirin, ew got tiştî parvekir bû. Dibêje eger tu polîs bî, eger tu endamê dewletê bî ku tu min qir dikî, ez jî fedayekî apûyî me. Ez ê li pêşiya we rawestim. Çi qas peyamekî Kurd, cewherî ama pir dagirtî, pir tarîxî, pir dîrokî, pir sekinekî bi biryar bi îddia dide diyar kirin. Yani vê dide diyar kirin. Bilindkirina têkoşînê, rihê fedayîtî, rihê berxwedanê, rihê wêrektî ne temenda negire dayî. Ew zarok be jî, ew ciwan be jî, ew xetiyar be jî. Bi temen ve qet eleqa xwe bînîne. Ev carek din heval rojger xiste bîriya me hemyan da. Anî bîra me. Ku pêwîst e em di temenekî zarok û ciwantî da îdî serê xwe li hemberî hinek tiştan hildin. Dibêje piştî ku min 8 sal dibistan xwand ez ketim ferqa polîtîkên dijmin yên li ser xwe min dev ji dibistana Pergalê berda. Min îdî biryar da ku ez di nava pergala wan da nexwînim û ez bi şêwazên cudatir li hemberî wan rawestim. Rastî her peyamekî heval rojger hêjaya ku mirov bi saetan bi ser binirxîne. Rastî dema piştî ew dîmen hatin weşandin, dîmenên wan hevalan hatin weşandin, peyamên wan hevalan hat weşandin. Heyan ha belkî min bi dehan caran xwandiye. û her carek ku min xwandiye wekî ku careyekem dixwînim. Wisa ji min re hatiye. Ji ber ku mirovan rastî ji kurva dihejîne. Yani ji kurva hestên mirovan, wîcdanê mirovan dixe tevgerê. Evekî xwe gotinekî xwe de dîsa wiha dibêje dibê eger ez hezar carê dijî werim dinyayê, xîtabê rê hevalê xwe dike, ez ê dîsa bibim rê hevalê we. Hezar carên din werim dinyayê, ez ê dîsa bibim milîtanekî pekekê. û her wekî dîtir ku dibêje me mirin kuştiye, yani îdî mirinê bêwate dikin. Yani rastî jiyana azad çiye wê derdixin holê. Canê xwe feda dikin ama wekî mirin pênase nakin. Ku giştî zaten kesên ku ev çalakî fêm kiribe jî wekî mirin pênase nake. Ji ber ku ew ji mirinê zêdetir jiyanekî azad afirandin. Rastî tişta ku niha dixwazim di dawî da bibêjim, yani ez min ku destpêkê çiqas mirov li ser wan biaxife wê kêm be, mirovê nikaribe wate li gotinên bar bike, ama pêwîst e em xwe deyndarî wan hîs bikin. Em çi xebatî da dibin bila bibin, em li kur dibin bila bibin. Pêwîst e ew ne şev ne roj ji mejiyê me nederkevin. Ne nameyên wan, ne dîmenê wan, ne mesajê wan, ne fedayîtiya wan pêwîst e ji mejiyê me nederkeve. Bi vî awayî ancak em bikaribin deynê xwe yê li hemberî wan bidin. Yan tenin ha em wisa behsî wan bikin, dîmenên wan tamaşe bikin, nameyên wan bixwînin, yan jî tenê wekî awayekî hestiyar bigirin dest, eva erka me ye li hemberî şehîdan, deynê me ye li hemberî şehîdan wê neyînî bicî. Wê tenê di gotin da bibîne, wê ev jî ne ji bo wan, ne ji bo me ne layiq be.
yani ji bo gelê Kurd wê ne layık be. Ji bo jî em her kêliya jiyana xwe da wan bi bîr bînin, di pratika xwe da bi bîr bînin, ancak em bi vî rengî bikaribin deynê xwe yê li hemberî wan bidin û di hemî qadeyên jiyanê da têkoşîna xwe hîna mezintir, hîna bilindtir بدن دوام کردن. بله ام بر به داویا برنامه خواهد چین ام دخوازم پرس خواهد داویج حوال مزگین بگین حوالا واشین جی به برفرهی قالا چالاکی هر دو حوالان کر جبو خدی در کتنا شهیدن خطا فدایانه یا هر دو حوالان پیوست جین و جوان چی بگین و چا خدی لوی خدی در بکبن نی جخواد تو شورش تو شهری کوتی مشاندن یه جواکا اینی بی بردل نای به دست خستن یعنی ناگی هجا سر کفتن یه کوه شهری و شورشی بو آتا و پیروز دیگه او بردلن دی بردتی دو وک جواکا کرجی به سالانا بردلن گیرن ددن لیل برانبری بردلن که قاز گیران تی دو اینجی لشونو که ایش جیون بکن و اون بردل جخاره کرنه هیس او باوریو تکوشینه یعنی دمام تماشا دیکن دولت ترک 5 سالان دی بیجه ما جواکو کرد تنکر ما گیریلن آزادی تنکر لین 5 سال نکورین تنه بکرین او نکورن تنه جی بکن جبر کو او هیزو باوریو کو گیریلن آزادی ددن نیشو کرن او هیز یعنی تو هیز نکورل برانبری و هیز رواستا یعنی هم دو آدمو دو بیجن دجمنی ما دولت ترکیه دراستی ده نه دولت ترک تنی دجمنی ما یعنی هر دولت کو یعنی جواکو یعنی نسر اساسی تنکرین و جواکو خود دا آوا کرن برانبری جواکو کرد برانبری گریلن آزادی یعنی دجمنه نه تنی دولت و ترک دجمنه یعنی جبوی جی ام بیجین تنی گریلال برانبری هیزو دولت و ترک شردکه نه وسنال برانبری همه هیزین جهانی شردکه یعنی هیزین جهانی نکوریه هیزو گریلا تنه بکه دمام تماشای چالاکی که وان روشن ده انقره هاتی مشاندن جی دو کز بین دو گریلا بین لی یعنی به چالاکی خوا یعنی دولت که هجوندن یعنی وقتی جهی که هری به اولاد هاد زانین چالاکی که واسه دهینه مشاندن راستی یعنی توای جهانی یعنی ایخست شوکه کده یعنی دولت بخواجی موابه شوکه یعنی چو یعنی اوجی دیدن نیشوکرین که هیزا گیریلا چقص مزنه یعنی تو هیز نکاره و هیزه تو نبیکل برانبری ویجی بساکن اجبر که او هیزا خواه جه شهیدین خواه دیگره جه فلسفه و ریبری خواه دیگرن یعنی جه هیزا ریحوالتی خواه دیگرن جه بوی جی تو هیز نکاره برانبری هیزا گیریلا بساکنم ایل برانبری ویجی وکه جواکو کرد ام دوی چو برسوی بدن دجمن یعنی دنامه خودجی حواله روزگر بانکی لمولبات خودی که بیجتن واتا بدن چالاکی کم پیکانی هم واتا بدنی هم خودی لیدر بکن یعنی اف ارکی خودی لیدر کردنی نه تنی ارکی مولباتویا یعنی ارکی توای جواکی ارکی هر کسی که آزادی راستی دخوازن ارکی وان کسانه که خودی چالاکی و هر دو حوالن پیکانی یعنی خودی لیدر بکن ارکی ما همیونه به طایبه جی ارکی ما وکه جوان وکه جنین جوانن یعنی دمام تماشا دیکن هر دو جیم هر دو حوال جی تمنی خواه جوان دیده یعنی جبوی جی اف یعنی چالاکی و کوپی کنین جبو یعنی جوانن یعنی الهام اکه یعنی دمو که حوال روشگرد بیجتن لبرانبری ایرشین سر جبو که ما هاتی مشاندن لبرانبری تجدید سر ریبرتی یعنی وجدانو من نرحل بکنی فرمان دست چالاکی یعنی دوی وکه گلی کرد وکه جوانی کرد وکه جنین کرد جی یعنی وجدانو ما دوی نرحل بانی دوی هم جی جبو که خواه یعنی ده هر خباته که ام دیدد مشاندن یعنی تکوشین خواه هین مزن تر بکن یعنی ام جی بکارن ببرن برسی وکل برانبری یعنی چالاکی و کپی کنین دم هم تماشا دکن سال باری 2023 ده همان مهده حوال اردال حوال روشاد جی چالاکی که فدایل برانبری دولت ترکیه هات بکنین یعنی هر دو چالاکی جی همان مهده یعنی برانبری کمپل کل جیری برتی هاتی مشاندن یعنی حتی نه بردوام جی اف کمپل یعنی به تجرید که سر ریبرتی تیمشاندن جی خویاد دیگه که کاملا بردوام کاملا کل سر ریبرتی یعنی شخص ریبرتی در سر توای جواکو کرجی بردوامم یعنی هر دو چالاکی ده همان مهیده راستجی هم مواتیک خواه و بنرخ هم پیروزی یعنی دو هم موسا بگیرین دست که هم جوی که جواکو کرد برانبری کمپلا کل سر ریبرتی تیمشاندن سر جواکو کرد تیمشاندن ایریشین کل سر گیریلن کردستان تیمشاندن که روژانم دبن شاهد جی به کیمیاسال یعنی چکین قدخکیری یعنی
ده همه لیستین دولتون ده انی همه لیستین ولوتون ده انی افتشتکیل دیجی مروه هیا لیتکس برانبری و دنگک در نوخه انی جبوه جد و ما که جبو کو کرد ببن برسی وک دنگک در بخون کو انی برانبر ایرشون رو هستن ام جی دنگی خدر بخون ام بیجن ینی چو هوا رجگرد بیجه ایدی بس جوان ایرشون رجوه تجیل ام جوه که جبو کو کرد بیجن ایدی بس ام لسر خطو که وان دوی مشندن چالاکیو کدوم دوی مشندن دوی ام جی لسر بمشن بطایبه جوا که جنین جوان دما هوا رجگرد نامه خدانی هفریتی و خواهی بجنو کد را ده خواهی کرن راستی جی مرا پر باندار دبه یعنی او هفریتی که نی برانبری جنی نی روبر کری نی دوام جی دوی فرقی دبن دوی زانه بینه دبن یعنی وقت گوتنا ربرتیو کد بیجه هر شهید یک فلسفه که جیانه راستی جی دوام ما که جواکو کرد و که جوانه کرد و که جنین جوان ام هر شهیدی که دوی آخره ده انی جان خواه فدا دیکن بکن فلسفه خواه جیانه پیامی که او شهید دادن پیامی که او فدایی کردستان یعنی دادن نامه که دادن امش خواه را بکن بنگه ها جیانه الگوری و انی سر و خطی بمشن و گوتنا هوا روشگه هد به جیانه که آزاد تجبو ساعته که جیانه که بکولتی 1000 ساله هجت تره یعنی ام دوی بکوونه فرقه یعنی چه قصواتک مزن و بنرخی آزادی هیا شنو که ام 1000 سالن دبن کولتی ده دبن داگیرکاری ده جیان بکن ام ساعت دگی دنو آزادی ده جیان بکن یعنی او وات جیانه یعنی گوتنا حوال کمال هید بیشتن ام قاسی جیان حز دکن ام دبر ده جانی خواه فدا دکن او پیروزی و جیان او پیروزی آزادی ده فدایتی و ده خواه دکن جبوه جی ارکمه سرکی که ام خادیل چالاکین و در بکون وان بکن فلسفه خواه جیانه بکن واته خواه جیانه لسر خطا بمشن الگوری به تکوشین خواه بدن مشاندن که حتی ام بگن آزادی فیزیکی و ربرتی حتی ام بگن آزادی کردستانی و آزادی جفاکا کرد بله من لور گشتن دویا برنامه خام سپاسیوا دکن کو جبو هون بشداری برنامه ما بو او نرین خوین گران بها بمره پار بکرن سپاس خوش بله گهداروان من هجا ما دوی برنامه خود حبدیتنا بری بر آپوره هر واد چلاکی و فدانه یکول انقری هاتی پیک آنین به میوان خوره نرخاند ام به وی آوایی گهشتن دویا برنامه خواه روژا و مخمور بمینن دنا و خیر و خوشیده دن باش